Pozdrav ljudi, dobro došli u moj novi video. Ja sam Čike Srbas. U današnjem klipu pričat ćemo malo o balističkim raketama kratkog dometa i uživajte u klipu i vidimo se. Balistička raketa kratkog dometa je raketa sa dometom od 1000 km 620 mm ili manje. One su uglavnom sposobne za nošenje nuklearnog oružja. U potencijalnim regionalnim sukobima ove rakete bile bi korišćene zbog malog rastojanja između država. Njihove niže cene i jednostavnije konstrukcije u modernoj terminologiji balističke rakete, one su deo šire podele takozvano teatro balističke rakete, koje čine sve balističke rakete sa dometom manjim od 3500 km. I naravno da Srbija spada u ovu grupu balističke rakete kratkog dometa sa Šumadijom od 300 km. To bi bilo to, drugari, u današnjem klipu. Ako vam se klip svideo, lajkujte ga, subscribeujte se na moj kanal i veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem klipu.